Uyabona Gcokama Mthandeni kwakaManxele uyintsha Mthandeni uhluleka ukubonga mfowethu sikuvotane kangaka mfowethu uzositshala ngama-2K ama-2K abantu abagijima notira abathi njengamanje uMaskanda sofuna hlobo sikhathele uhambe siye emabhishi ngengoma zamabhinqa uzotshela ukuthi wena uzobonga bona awuyintsha Mthandeni kusho mina mfowethu umfoka Mthitho Ngcwele uyintsha Mthandeni uyintsha uhluleka ukubonga mfowethu man bafowethu kanti ngenzeni mina senifaka wonke ama-post ami lokhu manje ukuthi ama-80s namalokhuzana bafowethu why ningafakanga ngesikhathi uMthandeni enqamula unyaka nangibuza nje ukuthi kuthini ukuphalwa kwami ukuthi uMthandeni enqamula unyaka okwesibili why ningangibuzanga kuqala ukuthi kuthini ukuphalwa kwami ukuhamba ngempumelelo yomcimbi kaMthandeni noma nithi kuthini ukuphalwa kwami ngengane engenile stage uDJ wafika washintsha ingoma wafaka bese nifuna nje lokhu nistika kulokhu kakhulu yini kakhulu kulokhu niyayibona ukuthi ninaka kakhulu lokho ngathi kubi futhi kuvuna nini kanti kwamanye kwabanye abantu akukubi uMthandeni akushilo bakuthathe njengejoke ngoba bamjwayele kodwa ke nakuyo ubafu ngithi abantu laba they people uhambe kahle umcimbi kamfowethu siyakubongela mfowethu bobheka kodwa bafuthi ukhulumani kubantu